Neko čiji se uspesi ređaju, a rad nagrađuje priznanjima i obožavanjem, danas ima veliki razlog za slavlje. Dragani Mirković je danas rođendan. Ekipa DMSA televizije joj od srca čestita i želi sve najlepše. Kažu da je zvezdama mesto na nebu, ali mi se ne bismo složili da je baš tako. Na današnji dan, 18. januara, rođena je zvezda koja je na zadovoljstvo svih nas ostala na zemlji. U protekloj 2013. godini Dragana Mirković je nizala samo uspehe. Iza sebe je ostavila brojne koncerte, među kojima su koncerti u Bugarskoj, Rumuniji, Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini i mnogim drugim zemljama širom Evrope i sveta, kao i armiju publike koja je pomno pratila njen rad po čitavom Balkanu, a i šire. Pored svega toga, Dragana je u 2013. godini dobila i veliki broj nagrada, među kojima je nagrada za najhumaniju estradnu ličnost koju je dobila na Carskom festivalu u Kruševcu, nagrada za humani rad koji je primila na Kraljevskom muzičkom festivalu i mnoge druge. Obradovala nas je i duetskom pesmom sa legendarnim Joseom Felicianom, kao i brojnim spotovima za pesmu Mače, Pustinja osjećanja, Kontinent, Pucaj pravo u srce, kao i spotom za Numeru, Kad nas vide zagrljene, koju je snimila sa Hankom Paldom. Mi joj od srca želimo da i ova 2014. godina donese samo lepe trenutke i da ostane takva kakva jeste, pozitivna, vedra, nasmejana. Od srca sve čestitke za rođendan od DMSA tima. Tvoja sam još, sve sam ti dala, za tebe sve čuvam.